Kuhlule mbukeli natiketa lamuhla tindzaba tingelwimi lesiswati la ku SABC 1 na ku Lehigh. Asibukele tihambe mbili. The instruction to the Minister of Water and Sanitation to intervene has already been issued by the President. Luthaba lokusolakala kwemanti kuleli luhambe mbili naliphendvula imibuto eParliament lisekela lamengameli Paul Mashatile. It's very expensive for an informal trader or an SME to work if there's no electricity. Bosomabhizinisi labakhasako bathi bakhathatekile ngesinqumo se-Eskom sekwenyusa intengo yagesi nga 8.76%. Lisekela lamengameli Paul Mashatile lithi Gauteng akusiso sodwa sifundza lesibukene nenkinga yemanti. Netindzawo letsemaphandleni eLimpopo nato tinenkinga lefanako. Mashatile bekaphendvula imibuto eParliament. Belekuthemetheka ekuphakeleni kwemanti eGauteng Mashatile uvete ukuthi imbangela kungasebenzi kahle kwemishini run water lokuthikametheka ukupambeka kwamanti ngendlela lokhodeleke ukuthi indzawo letinyenti tisale tingenamanti. So the instruction to the Minister of Water and Sanitation to intervene has already been issued by the President to be able to do so. I then went to Joburg myself to follow up on the implementation to make sure that things are fixed. Kungabhadalwa ngesikhathi kwabosonkontileka labakhati ingungu temanti kuvelile nako kwabudwa ukuthi ingabe kungenelela kwakhe kutawenda mehluko muni. Idea there is that national government should have the powers to intervene directly where we have challenges such as those that you are alluding to in municipalities. Lelinye lemalunga eParliament lofuna kwati ukuthi ngotiphi tindlela teqinisekisa ukuthi kude labatapelako emalini lebeko letinhlelo temanti. We are now going to ensure that we ring-fence revenue that's come from water to prioritize dealing with water infrastructure and maintenance. Kuthindwe nelihlelo le-BBBE lekuhlose ngalo kuniketa lithuba labo lebabancisha amathuba kudlala inzima emnothweni wakuleli. Do need to fund these agencies, departments that empowers the previously disadvantaged, particularly black people. Elitsabeni lokuthi kulolu hlelo kuhlomla lidlanzana labantu labathite Mashatile uphendvule kanjena. The review of the BBBE Act, amongst others, is to ensure that we broaden participation. Of course, also deal with corrupt practices. Letiketi womba letimcoka kakhulu kukhanyisela sive ngetindzaba letsenza imiphakathi leyahlukene eveni. Tihambe mbili tinsolo tenkhohlakalo lamuhle ekhomshaneni yamadlanga letiyamene nethenda yabonogatsa letibekwa i-Action SA, EFF nesikhulu setetimali kumasipala weTshwane Gareth Mnisi. Imininingwane letfole ku-WhatsApp yelicingo lomseshi losebentela lithimba lemaphoyisa leliphenya emacala lakhethekile Jennifer Nkosi likhomba ukuthi Nkosi waba nenzima la idlalako ukuxhumanisa Mnisi nelisekela lemaphoyisa masipala waTshwane Jenene Dlamini. Lekungilapho kusola ukuthi nomkhonyovu walethenda waqala khona. Ikomishana amadlanga lomuhla igcile kakhulu elidzabeni lokuhanjiswa kahle kwetindlu elidzabeni lwethenda lokuvela enkulumeni WhatsApp emkhathini kwaseJennifer Nkosi neGeneral Dlamini. What were the great things that he was referring to that Umfowenu would do? Great things, just great things in life, enjoy life, and according to my understanding, spend time together, having fun together. To me, those were great things. This is the CFO of Tshwane municipality. What great things would he do for you? Bring happiness as friends. Lomkhonyovu lekuthiwa bofuna kwendiwa kulethenda ufaka ikhathi Action SA ne-EFF kulomasipala efakazini lekuvela kwangathi bekwendiwa imtamo yekushintsha tiphumo tekufakwa kwecilo kulethenda. What legitimate reason could there be for the CFO to need to know whether this list of companies came from Juju? Isizathu ngaleso sikhathi kwakuwukuthi ke ubaba Dlamini ngokuya kwakhe ukuthi labantu ababekade bafike kuye bamtshela ukuthi
le inkampani ezika CIC Juju manje ngokugwema or noma ukufuna ukuqinisekisa ngoba avoid indaba ukuthi abantu balahlela amagama abantu esihlangalaleni wa confirma nobaba umniso umsebenzi welekomishana uyachubeka. Sikubutile ke mbukeli ukuthi kulandzela kuphothula kwemsebenzi welikomiti lesikhashane lePhalamende ingabe wenetisekile yini ngemsebenzi walo futhi ngutiphi tinyathelo longafisa kutibona tithathelwa labo labasolwako. Umbono wakho uyalandzela. Nokho ke ikomiti lizamile ngokubona kwami nanokuthi ke laba abahlintekayo kuzomela bajeze ngendlela ezothumela umyalezo nakwabanye. Kohlakalo ke nokudayisa kwedakamizwa sekubona kuqhubeka kulelizwe kuyakukhombisa ukuthi amaphoyisa ayingxenye yakho ngicabanga ukuthi iCommission isivesele ngokusobala engicabanga ukuthi ke sekumele lawo maphoyisa lawo atholala ukuthi aphambane nengalo yomthetho ayothithiza ejele. Jabula kakhulu ukusebenza kwePhalamende nabantu abasebenza khona ePhalamende abanye benza iqiniso abanye benza iqiniso alabo benza inkohlakalo ke kanti bangaboshwa. Hayi msasazi ndicinga uba into ixhomekeke kuRhulumente ngoku eyokuba makagwebe kanjani ababantu abenze izinto ezimbi kangaka. URhulumente wethu ngoku emakathatha amanyathelo umsasazi. Ndokoneliseka xa uRhulumente esethathe isigqibo ngabasolwa ndibona uba kuzabathatha babeke phi kulapho ndokoneliseka khona. Netisekile kakhulu kani akuthungathenela abanye labasendele nkohlakalo. Lona ngumbono wembukeli iSABC etethweswa kuphendulela ngawo. Emaphoyisa kwaZulu Natal athethe tibhamu letilishumi kulandzela luhlolo enkampanini yabonogadza leholwa ngusomabhizinisi Calvin Mathibeli enyakatho yaseThekwini. Lokhulumele emaphoyisa esifundza Colonel Robert Nechiwunda uthi loluphenyo beluholwa lithimba lemaphoyisa lelihlomile ngaphasi kwemkhankaso wemaphoyisa lotsibuyisa. Lolu phenyo luta ngemva ukuthi ingano lephakeme yaseThekwini ngalwesibili ilahle ngelifastelo sicelo samathibeli lesiphuthuma sekumisa lolu phenyo. Sekwesibili kulenyanga tinto mathibeli tingamhambele kahle njengenkampani yakhe ingcenye tinkampani tabonogadza letihlola tiphatsimandla kulesifundza. Emaphoyisa athi ngekusho kwemininingwane lenkampani ibhalise ukuthi inetibhamu leting-815 kepha kutsi made kube ngunyalo luhlolo lukhomba ukuthi inaleting-857 letingu-42 atikabhaliswa kanzi amaphoyisa athi lokhu kuyakhatsata. It's still early days because we haven't even gone to firearms themselves. We are still on the books. So that when we go to firearms, we must look for what we have on their books. And of concern is that where they must use a permanent ink on the register, firearm register, as per the act which says you must complete it with a permanent ink. They are using pencil, which can be erased at any time. So that's a worry. However, we are not preempting anything. We are confident that the number that we have on our records will correspond with the number that they have. If it doesn't, they will be able to explain where are the firearms. Ngalolunye luhlangothi Mathibeli umile kule kuthi akathathe letinsolo labekwatona tenkhohlalo nekungatiphatsi kahle. Uthi uhlaselo amaphoyisa lasehlangothini laletinye tinkampani tabonogadza leticutselana naye. Banikati bemabhizinisi lamancane bathi kuyabakhathata ukuthi sebatoya kakhulu ekhikhini njengoba intengo yagesi itakwenyuswa. I-National Energy Regulator inikete i-Eskom ligunya lekwenyusa gesi nga-8.76 wema% nakucala lenyanga letakwethwasa. Kusenjalo emakhasimende lathola gesi bomasipala atawukhushulelwa ngema% layimfici icaleni kwenyanga yakholwane lonyaka. Umsunguli wemtimba nowengamele emabhizinisi lasakhasa kuleli Bhekithwala uthi emalunga akhathatekile ngalokwenyuswa kwagesi. Remember, it's very expensive for an informal trader or an SME to work if there's no electricity. Now, with the hike now starting in the beginning of April, it's going to hit our members. Umphathi wenkampani lekhicita tingwa Pejuna Thebe uthi sewusebende emall leseNorth Riding kusukela nga-2023. Kanti ke uthi solo kumatima kusebenda kulendzawo ngenxa yetindleko letisetulu tagesi. Electricity is not a luxury, it's a necessity. And us as small business owners, more in the food industry, we are going to feel the pinch.
kanti ke bosolwati kutagesi nabo bakhathatekile. If the tariff awarded by to the distributors is too high, then government should say, okay, it's too high, and it needs to be reduced. Kulindzeleke ukuthi emakhasimende Eskom ladla imbuya ngeluthi aqhubeke nekubukana nebumatima njengoba busika busonzela madfute kanti kutawudzingeka ukuthi angene kakhulu ekhikhini. Kuletinye ke nasibuye titolo. Mengameli welemelika Donald Trump usole betindzaba ngekubhebhethekisa emanga ngempilo echubeke eMiddle East. Wemgelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba uma ucetha kungena ukhethe kahle tisekhona hlala nathi. Sikhulu se-UNISA njengalwati Puleng Linkabula simemetele tinhlelo tekwetfula sikhumulo setindiza lesitawuholwa ngile nyuvesi kusukela ngenyanga yamabasa noma yenkhwekhweti lo nyaka. I-UNISA itawuba inyuvesi ecala kule ngabathi ye-Afrika naseNingizimu Afrika letawuba nesikhumulo setindiza. Njengalwati Linkabula uthi lolu hlelo luhlose kuhlomlisa tijuden temfundvo nesive sonkhana luphindze lutfutfukise nemakhono etebunjiniyela netekundiza. We are also the first university in the country and in the continent to own an airport. Did you hear that? The University of South Africa, as part of propelling its aviation, aeronautics, drones and digitization systems, has procured an airport that will be used for that training. Linkabula uphindze wagcizelela ukuthi i-UNISA iyinyuvesi lenkulu kuleli nalehlukile. We see ourselves not only as a comprehensive open distance and e-learning institution, but a science diplomat which shapes and continues to shape educational access, research excellence, intellectual leadership at a continental and global scale. We are proud of the opportunity that this university creates for our global impact. Tingetulu kwa 50,000 tijuden letitfweswe ticu kule nyuvesi kusukela nga 2021 kuya ku 2025. Luphiko lwabasikati lwe-ANC lwendela ubito lokuthi emave emhlaba abumbane alethe kuthula abone nenzima ledlalwa abamfu labasikati kutebulungiswa nakulokunye. Lolu phiko belihola umhlangano longaphasi kwesicubulo lesigcile kulempilo echubeke eMiddle East. Umhlaba ubukene netimpi bantfu labasikati kanye nebantfwana batikhanza babukene nemthelela waletimpi. Lokhu kuvela emhlanganweni weluphiko lwabasikati lwe-ANC njengoba luhlonipha inyanga yebantfu labasikati emhlaba wonke. We meet at this colloquium at a moment when the question of war can no longer be treated as an abstract issue of diplomacy, military strategy, or great power rivalry. Isekela lecala lamabhalane jikelele we-ANC likhulume ngetingcinamba letihlasela umhlaba. Means that the global response to conflict must prioritize the following: the protection of women and children in humanitarian interventions, the participation of women in peace negotiations and reconstruction. Luhlangothi linxusa leCuba kuleli licele ukuthi kube nekuthula emhlabeni laphinza lasola lempilo echubeke eMiddle East. More necessary than ever to advance the unity of the peoples, and especially women of the global south. And what better vehicle for this than wielding the immense power of the ladies of our nation. Sikati lwe-ANC luthi litibophelele kuhola abantu labasikati lube licinisekisa ukuthi kunekuthula emimangweni lengakhoni ukutivikela mhlaba wonke. Lamuhla kuhlangana emalanga lalishumi nemfica kusukela kwaqala impi yeMelika, Israel ne-Iran. Mengameli welemelika Donald Trump usole betindzaba ngekusakata tindzaba letingasilo liciniso letiphathelene nalempi. Emkhathini kwemelika ne-Iran ichubeke njalo njengoba nekungaboni ngasolinye eMiddle East nase-Washington ukuthi inika emandla. Lokhulumela emasotsha ase-Iran Ibrahim Zolvagar ugcizelele ukuthi bafuna ukuphinzisela kumelika ngemva ukuthi ihlasele lakhiwo ncane tekukhiqida emandla e-Iran.
این هشدار قاطع و خط و نشان uthi lesi sixwayiso lesiqinile emafutha etimoto temandla netikhungo tehasi lapho kusuka khona lolu hlaselo titawokhela tishe tingcongce ngokuphatama kweliso. Lesi sixwayiso sita ngemva kwekuquma lokubi kwedvudane nesikhungo se-Saudi Aramco eRiyadh kulandzela ukuthunyelwa kwemicibisho lelapho i-Saudi Arabia ithi ikhonile kuyivimba. eQatar tiphatsimandla ticoshe tikhulu temasotsha ase-Irani. Ngalokunjalo mengameli welemelika Donald Trump uqinisekisile ukuthi i-Israel ihlasele i-South Pers yase-Iran lapho aphinze waxwayisa khona ukuthi uma ngabe i-Iran ingaphinze ihlasele iQatar italuthota lolu Monday. Lembithi kameta nemave emhlaba lapho khona mvunankulu waseJapan alile kuthumela emasotsha elive lakhe ukuthi ayosekela imelika endleleni yemikhumbi lengunzaba mlonyeni e-Strait of Hormuz. Uthi bafuna ukubeka ibaleni ukuthi yini labangakhona nobe labangeke bakhone kuyenda ngekulandzela umthetho wele Japan. eMelika kuchubeke njalo kungaboni ngasolinye etikhulwini tahulumende. Tikhulu tebunhloli tithi buholi be-Iran sebuyandengandenga kepha bukulungele kuchubeka nekuhlasela. The IC assesses the regime in Iran appears to be intact but largely degraded due to attacks on its leadership and military capabilities. Mengameli welemelika Donald Trump uhlasele betindzaba lapha abasola khona ngekusakata tindzaba letingasito ngalempi. Iran is known for a lot of fake news and they deal with our fake news. Kepha kukhona lebangahambisani tiphimiselo ta Trump lapho tisola ukuthi tingahle timise kabi kutimela kwebetindzaba kule level esevele linebantu labangayisekeli lempi. Jike Mbombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela ophethe tipi kuleti hamba embili kuleti phuma embiteni kuligwalagwala FM. Lishonile Sibu. Lishonile Lindelwa. Namuhla kulihlelo ediphuma embiteni sinamasipala wasenkomazi kwakabandi isijubo sakamova sasenkantolo lesinza indzaba yokukhokhwa kwetindleko kunange masipala wasenkomazi. Ngetulu kwaloko ifeke emaphethelweni inkonfa etsebenta amasipala kule level eNingizimu Afrika lebekaseke ibanjwe kusole sifunza kulidolobha leMbombela njengoba isamo seyinebuholi lobusha. Siphe indlebe ngensimbi yesithupha samadebe ensimbi yesikhombisa kulihlelo liphuma embiteni kumsakato ligwalagwala. Sibonge Thimba egoli zama malehle mbukele ekhaya. Mbukeli tindzaba tipheli kuphela sona sikhatsi asiphinze sihlakane ke ngalokudako. Letela maleti ke tingensimbi yesikhombisa ngesixhosa. Into zakhe emathebula ukhona nesimo selitulu ngemva kwetitolo. Nisale kahle. Sikubingelele sikwamukele kunasi isimo selitulu kusihla namuhla ngolelo muhle kanzike masibuka sithombe sethu akhombisa amahle kakhulu ke mathuba emvula mabuka ke la cishe tifundzele lethi ligwini live ngolelo muhle kakhulu kati entshonalanga Kapa njengoba ku60% kanjalo nasempumalanga yelive ngolelo muhle kakhulu kati iLimpopo kanjalo nayo impumalanga ngolelo muhle ku60% ngaselangela kusasa achubeke njalo amathuba emvula nga60% njengoba bonakala kudla ke la enkabeni yelive ngolelo muhle kakhulu sifunza iFree State Eastern Cape kanzike nesifunza iLimpopo achubeke njalo lawo mathuba emvula kanzike ikhona lelenkungu lokhombisa ke kukhasa phasi mabuka ncenye sifunza impumalanga iKwaZulu Natal wehlele Eastern Cape kanzike isixwayiso lesivela baka South African Weather Service ikhombisa ke ukuduma lokunebungoti mawubuka ke la esifunza ke la eEastern Cape ngolelo muhle elangeni lakusasa kanzike uma sichubeka sikubukela ke la emazinga ekushisa kutheme njani kakhulu kade elangeni lakusasa masibuka ke sifunza iGauteng indzawo lefana nabo Pretoria lapha ku29 likhombisa ke kufuthumana nase Johannesburg nga27 28 eVereeniging kanzike iLimpopo indzawo lefana ke la nabo Musina lapha ku29 eliphala leThabazimbi naseBilabila ngolelo muhle kanzike kuyashisa mawubuka ke la eParabulwa ngaye ke la 30 ngolelo muhle kanzike impumalanga indzawo lefana nabo Sikhukhuza shisa likhipha umkhovetsheni nga31 eMbombela lapha ku29 26 mabuka boCarolina kanzike kuyashisa iStandardton kanjalo nasemkhondo ngolelo muhle ngaye ke la a31 KwaZulu Natal indzawo lefana nabo Mnambithi shisa likhipha umkhovetsheni nga34 inyukele Vryheid kanzike kubo Ulundi wehlele kwana kubo Richards Bay lapha ku36 35 mabuka ke la kubo Port Shepstone ngolelo muhle kanzike sifunza iEastern Cape indzawo lefana nabo kwaNojoli liyashisa ke nakhona ngaye ke la 29 kancuba lapha ku30 mabuka indzawo lefana nabo Komani lapha ku32 kanjalo nasemthatha nga35 kanzike lipholile kugqibeka ngolelo muhle nga23 kanzike eWestern Cape babuka bo Fred Ndalbotleni Williams lapha ku26 likhombisa ke kufuthumala kanjalo nakubo Beaufort West kubo George lipholile wehlele bo Bussel Bay ngaye ke la 21 kanzike eCape Town ngolelo muhle
lapha kuyeke la 22 kanti-ke iNorthern Cape unzalo lefana nabo Springbok lukhombisa-ke kuphola nga-24 wehlele buCalvina nga-23 21 boSutherland kanti-ke kuyashisa eKimberley nga-31 wehlele buDR likhombisa kufuthumala nga-27 kwalomuhle kanti-ke iFree State linzalo lefana nabo Welkom liyashisa nga-31 unyukela-ke boBothaville ngayike la 32 kanti-ke Kroonstad lapha ku-31 mabuka nzalo lefana-ke lana boBethlehem lapha kuyeke la 28 kanjalo nakubo Frankfurt ngwalomuhle kanti-ke sengiphethe sibuka-ke la sifunza iNorthwest ngwalomuhle mabuka-ke la nzalo lefana nabo boTosca lapha kuyeke la 31 kanti-ke nakubo Vryburg boTaung kanjalo nakubo Bloemhof ngwalomuhle likhombisa-ke la kushisa kuleto tindzawo leteko ngwalomuhle angisho ukuthi kungako bengikuphathele kona busuku abube kulobuhle